Fil-jiem li ġejjin l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jkun qed jara ftuħ uffiċċju ġdid ta' kumpanija internazzjonali fis-settur tal-manutenzjoni tal-ajruplani. Il-kumpanija l-ġdida Qualitair se tħaddem magħha 20 ta' Maltin speċjalizzati f'dan is-settur u se tagħti opportunità lil diversi studenti mill-Istitut tal-Arti u x-Xjenza l-Emkast. Ruth Sawyers, Skoċċiża li ilha tgħix Malta l dawn l-aħħar 4 snin, qalet ma' One News li kien minħabba it-tkabbir ekonomiku u l-investimenti kbar li qed jagħmel il-Gvern f'dan is-settur li ħajret il-kumpanija biex tiġi u topera minn Malta. There's been a huge investment, both from the government and locally in the aviation industry. We noticed that, we looked at it, the growth that's happening in Malta. We looked at then deciding let's make a base here. Is-Sinjura Sawyer spjegat li din il-kumpanija ilha għal madwar 10 snin sħab konnessjonijiet ma' Malta. Iżda issa ħassew li għandhom jagħmlu pass il quddiem u jġibu l-kumpanija b'mod permanenti f'Malta. Biex bekk issa se jkollhom ir-raba' uffiċċju fl-Ewropa, flimkien ma' dak f'Amsterdam, dak fl-Ajruport ta' Gatwick f'Londra u ieħor f'Cambridge. We have been doing a bit of business in Malta for about the last 10 years. However, now we really want to focus on making a base here, really bringing it forward, and promoting Malta alongside what the government has already been doing. Sostniet li l-kumpanija għandha futur sabiħ qudiema għaliex kollox jindika li dan is-settur f'Malta se jkompli jissaħħaħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.